Wih, ini kita lagi ada di KBTK Islam Al-Barkah. Ini jalan Karang Tengah nih teman-teman nih. Wih, nih tuh mantep kan kepalanya. Wih, nih tuh nih ketika Al-Barkah nih kepalanya nih teman-teman nih. Wih, ada ondel-ondel teman-teman tuh. Wih, mantep nih ondel-ondel ini teman-teman nih. Tuh, lihat tuh teman-teman tuh. Wow, ondel-ondel ada banyak teman-teman. Lihat tuh teman-teman tuh. Wow, nih keren banget nih ondel-ondelnya nih. Tuh, bajunya merah teman-teman. Tuh, tuh teman-teman tuh. Wih, mantep kan nih ondel-ondelnya nih. Tuh, nih cewek nih teman-teman nih tuh. Wah, wih, ini mukanya lucu banget yang ini nih. Tuh. Tuh, mukanya lucu banget teman-teman yang ini nih. Oh yuk kita lihat dari dekat yuk. Ih, lucu banget nih mukanya nih tuh teman-teman tuh lihat tuh. Wah, lucu banget teman-teman tuh mukanya. Oh keren nih ondel-ondelnya nih teman-teman nih. Wih, keren, bajunya merah juga teman-teman tuh lihat tuh. Oh, teman-teman tuh lihat tuh. Keren kan? Wah, ini cewekan nih teman-teman nih. Tuh. Mukanya lucu banget kan teman-teman tuh lihat tuh. Wah, giginya. Kayak inian nih, si cepot tuh temen-temen tuh. Nih bajunya biru nih temen-temen yang ini. Tuh udah tuh ondel-ondel tuh. Wah keren, keren. Wih, ada badut mampangnya juga temen-temen tuh. Tuh temen-temen tuh ada badut mampang nih, palanya nih. Tuh. Wow.